ungangena inkomo zamanye amadoda wena Zulu omnyama nje nasimhlophe ndaba ezithi le nto ngazemphambi kwenu ungagawula godo njenganesongo lo sitopa sikapholisha unyaka nambana kontanga utsazi ukhuluma khona ndoba ngisawumka usikhumba seshalala ngisho ukhuluma usike sento phala dili uthanga intombi yakamthiya umalambulu umatshana umshingana udlobo utonga wata unantana kubonje sabula bamathina lesikhathi baqala amancane abanye bebhala yecela ungqobo le ntombi emphambi kwenu iyona intombi emela amaZulu kwindoni kulonyaka ka-2021-2022 ngakho-ke ngimphambi kwenu sizwe sakaZulu ngiyanxusa ngiyanicela ukuba ningivotele ukuze ngikwazi ukuthi nami ngibe semathubeni okuwina balekileke emaZulu ukuthi ningeseke nikhombise ukuthi uSulu akahluleki uSulu akasona isehluleki ningangekeleli ishawe ezinye into phama Zulu phama ungivotela ku 33616 ubhale indoni Miss Zulu iSMS ngayinye ibiza R150 uSMS aku 33616 ubhale indoni Miss Zulu SMS ngayinye ibiza R150 ofuna imininingwane ke mhlawumbe nozobe sekhohliwe angangithinta kule number 082 746 4593 ake ngiyazibonga isheni sazanele ngiyayibonga 082 746 4593 usina sehlukile sakhiwa ngokhetha ezinye sakhiwe ngebo ake ngiyabonga